Kwa mfano hii leo, kama we ni mwanaume, uko na msichana mahali unataka kumuoa, usiniambie usichunguze maisha yake ya nyuma yenye aliishi. Unafaa uchunguze. Unafaa uelewe, je, huyu msichana na yeye muoa, familia yake ni ya aina gani? Maisha aliyoishi hapo nyuma yalikuwa ni ya aina gani? Je, ni mpenda anasa? Je, ni mpenda kanisa? Ni mpenda Mungu? Kwa hiyo hizi vitu zote unafaa uchunguze ili ujue maisha yake yapo namna gani. Kwa kiwango fulani utachunguza ujue huyu mtu alipenda sana kutembea na wanaume wengi. Utachunguza ujue huyu msichana hakupenda sana marafiki wengi. Kwa hivyo utajua kumweka katika mstari sahihi, ikuwe ni mwanaume, ikuwe ni mwanamke. Kwa hivyo mtu asikuje kukuambia eti hapana, wewe endelea na mahusiano. Usichunguze mtu maisha aliyoishi hapo nyuma. Unafaa umchunguze kama unataka kuingia katika ndoa iliyo sawa. Si ndio watu wangu? Mtu asikudanganye. Chunguza ujue aliishi aje.